Thutha wa kamiti ya mbunge igie wamurani gukorwo igithurima andu anana mathaa ma thaa 10 muthenya wa umuthi kauma kanya ka Rashid Mohammed Achesa uria wamuritwo kirugamirira ruhonge rwa mathako lunga but otherwise kiuria thutha wa kiria kingi Rashid Achesa akorwo akiuga ni gukorwo agietha kigina kia besha o hamwe na gukorwo akirutania wira na thirikari nene gukorwo akiona besha iria cigukorwo cigiteithia hari waki wa iharo guku bururi-ini. Let us close our... Oho, Achesa ni akorirwo akiuga ni gukorwo akianjiriria thukuru cia ukuria wa taranda thiini wa kaunti ciothe 47 kuria egukorwo agitongoria gukuria taranda mwena wa anake ndumwe na airitu. Tafanya kazi pamoja na county government na zile ministry ambazo zitakuwa za michezo katika hizo idara na zile ministry ambazo zitakuwa za michezo katika county level. Nitahakikisha ya kwamba tunaweka 47 academies kwa kila county. Na hiyo nafikiri itafanya tuimarishe michezo zetu katika nchi ya Kenya. I'm going to set a committee in each and every constituency to ensure that I get reports on daily basis on how sports is being, the matter to do with sports is being conducted from the ward level to the national level. And I think from there we'll be able to nurture all the talents that we have in this country. Thegia yake gukorwo ari umwe wa aria makorirwo makimathira mutongoria wa bururi kura Rashid Achesa ni akorirwo akiuga ati ni kahinda ga kuruta wira no ti uteti. Achesa nagi anana megukorwo magiterera kuona kana mbunge ni gakorwo kihitukia maritwa mayo kiumia giukite wona riboti no yakorwo gitemanio mbere ya gikaro kia mbunge.